Hari mwanake urerikana anyitirwo muthi akiya muhothi kanitha-ini mwena wa Ngarariga. Mwanake uyu arerikana aikagia guoko kiondo-ini kia muhothi akoya hingo iria aria angi marahotha, undu uria etikirite gukorwo agika kanitha-ini itiganite o Sunday. Umuthi anyitirwo akihariria guikia guoko kiondo-ini kia muhothi wa Harambee kuria kanitha wa Idi. Akenya mwena wa comment section makorwo magitheka angi bagikorwo magikerera kaundu gaka na angi magakorwo makiuga matie na tofauti na ahunjia aria makorwo makiona muhothi uyu tondu othe ni gukorwo makoragwo makiheo. Akenya mwena wa comment section makorwo makiandika hena Steve Madota akauga maugaga ikumbi ria Ngai ni ri ihuru no gutahia rekei mwanake ethiire. Hena More TV ni akauga saa kuchukua sadaka kiasi ni kitu ya kukasirikia. Hena David Boro akauga alifanya vizuri hata kama alishikwa juu hata wenye wanachangiwa wanashibisha tumbo zao wenyewe wengine wakilala njaa. Guko no kwa Mwangi wa mohoro gakonge kuhewana gitio kinene ukoge subscribe thini wa YouTube channel eno.